Naragsakngal daw kada kayo amin sapay kumata na salun at kayo akanayon. Kapadasan man ni Kabsat Marta sa napudnanagan ti may drama ita dito manang biyanang dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ngamsakbay ti amin, nabara pa kablaaw kada Joseph Akasitong Sabado dita Ambukaw, Santiago City from Josephine Sabado. Ni Ramelin Morao dita Abu Dhabi, Dubai. Kani Mrs. Dayan Miranes from Melinda. Kastimanti ko na ni Kabsat Marta. Dirman ang biyanang. Adda karo baka pasaray apalak. No adda makita kan kuha na ti kayat ko kasjayak mat. No mabalin, jak kayat tagpaatiw ta panagriknak kat nalalaing, napimpintas kan nabakbak nangak ngam iso. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Ano lakay? Adamot ten katulong dabiring akaaruba. Kahit anya ko mano adan katulong da. Agpalangguad manan isa kundi katulungan. Anya ko matibibiyang mo aya. Anda nga rod kwartada pagbayad na iti katulong. Ada do lang amang ti kwarta tangam iso. Ay na, mangrugi ka man ako na akon Marta. Di ka man nagpaatiw ay. Ado man nga ibagbagamaon. Kagpay sumag. No kaya nakag pinakita kami iti pasbok. Tapin nangatwan iti kargana. Agtal na ka man. Tila sasawam. Di ka laagbain. Anya ka matin? Awan pa'y napuutak mo takin ang pianak. Kontrabida ka kanayon kanyak. Kasanaw kat awan mo't naw nga ibagbagam. Jak mo't kaya't akanunungan ti mading aramid mo Awan pa'y ganas mo kang kamot. Iso nga roda nagasawa ta tap nagkakampi ka. Saan mo ta kontrabida ka mo? Inkaglotaw tanay, malimanay. Awan ganas kaw ang makiapakin ka ita. Nabanuga ka nagpasada. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, mate? Uy, nanak ko, tada ko maibagak. Ay, marignak nga may nanti pa nagkapsot ko. Kan uray ti amam, ado matantirikrik naan na. Kasla marigatan akong ngagtrabaho iti unag ti balay. Ikat di yung pilitan tiyag trabaho, no di yung kabaalan. Kapilitan mo nga ron ngagtrabaho, ak tawa mo maibaon. Ada ko makatulong. Ha? Mabain ako mamang ibagang amok ba't di aman nakaawat ka, nasingput ka, kan naparabor ka nga anak. Ay kat mangalo tayo ti katulong yung ananang. Sana problema na ita. Ngam kita nyo ta di mapagtal ka na babaunan ti alaan nyo. Wan, siyak ti makaamu anak ko. Adaw ti masapulan ababaunan dito. Ala nga ron, makamu kayo nagsapol. Tanay, adaakat nga ron dito adayaw. Kahit mangala kami nga rodan iti babaunan. Una nang, tapno adagloto ti kanan nyo. Kan mangilabay ti kawasyo kanitatang. Ay naiman nugutan dyan anak talakay. Mangalata ka nun iti babaunan ta dito'y balay. Kunak tupay ka, di ka man makaidnan, Marta. Di ka man nga nagpaatiwan ka ni Bering akaruba. Ay, awan pakibiyangan ni Bering iti day tabanag. Di mo maniramraman iti saritaan day jay. Tamasuronak na malagip ko ti binulod na blender ta. E din sublina nadadaalan. Oray ko man no sinukatan na. Ay na, nabaybayag daytan. Dua tawanan tinapalabas, isupa natin sang kalagip mau. Ay, ala, rumara mga rod, tay nakagsapol itagbalin na katulong. Tanay, marigatan ako nga agdalo sa aglabak nagluto. Kaya't kumuten taginan na. Aginan na kamuten nga agpasada. Uray tadaman ni Ronnie nga anak tayo abroad. Saan natabaybayan day jay? Isaw timang suporta ka data? Ay saan? Kabaanak pa'y tagpasada. Sayang tikita kiti inal daw. Isupaya paggatang iti masapsapol diti balay. Di tayo panamnama amin ka ni Runay ta kaasimot jay anak ta ngagtrabaho ija abroad. Nagrigat ti trabaho na ijay.
Anya nga iti trabaho iti balay yun na Marta. Agdalos, aglabakan, agluto laeng, Talya. Katwan mabalin na. Tawan pa'y matay inaplayak at trabaho. Awan pa'y awag da. Agad ka sa nungay, mangrugi kan ngagtrabaho inton bigat. Katwan anana. Ag-stay inak, no stay out. Stay in latan. Tano stay out, kasla saan nakatulong no kasjay. Alang nga rod, da kayo ti makaamu na. Nana Marta, tataan no, mangantayon, nakaluto ako. Nay, nakaluto ka adagusan, Talya. Kaano na itay daldalusam tinatangay sagpaw mo ijay lutlutom amasida. Napardas ngamin at talaga tigun-gun na iko, tata. Kasta ati mayata babaunan, alis tong aggargaraw, saan na naginad. Kababain mo ginad-ginad nga trabaho, Mana, mangantayon nana, tata. Alang tanay, mabisinak betang. Apay dayjay. Kas nanapgad jay loto ni Talya, bakit? Kan medyo nakusel jay inapoy. Kan jay karne nagtangkad. Di namot inanger anaimbag. Katimbagam ko maitay kan kuana, ano? Mabainak bet nga raod. Ta siyempre, damdamo na pailaang nagtrabaho. Ang mga numaupay. Mala, bayam, tasyak to timang ibaga. Nangal-ala ka pala kami ni Tibabaunan. Kabaalam mataglutaw. Laim ibas pa'y tilutom ang isaw. Mabanugak nga ro din ngagtrabaho dito balay. Di naklamawatan mutten. Kaya't kunti agina na. Talya, hinton maminsan di munton apgadan ti timpla tilutom amasida Naapgad ayan nana. Saan mat? Natamnay tupay dayjay ti ko na. Pasensya nana. Ngamkas jay at talaga ti timpla. Kano agluto kay tina po, linayam ana imbagan niya. Kano natangkan ti karne ang rem analay nga tanay. Kurang tingi pang may kanitatam nga ano. Awan pagkagat may kan pagngalngal may. Masikuranak mat nga min mabayag amaluto ti sidaan. Nugumatgatang kayo iti karne, piliin nyo nga min mat Tay saan anakulpot nana, tapno maluto adagos. Kanjak sa kaalaan na paglutuan di kaldero yung iso amakusal ti lutwak no kwa. Kurang la iti linay dayjay. Gusto mat ti kunak nana. Ta inurasak mat. Tano agluto ak ijay balay mi. Saan mat akas jay? Wano, jay bagasyo nga tanana. Madin sa jay bagasyo. Sukatan nyo. Aniya? Hello, Nanang. Kumusta kayon? Ay, kastoy kanayon mabanog. Magnaaklabasit, mabanog kadagusan. Ikatagi na kayo lang, Di kaya agbambanog. Nagluto ak ngamin itay, takasano, di magmakaluto tinasaya at jibabaunan. No sana napgad, naksag. Pasaray makusil pa tinapuyalutuan da. Bakit bagaan nyo, Nanang? Ibagbagak mat, ngam natanggan ti ulo na. Agpakalaing mat. No kastamot lang, sukatan yun. Sumapol kayo niti sa bali ababaunan nyo. Ay isan, apaan na, no'y katag. Kwa, nayunak sa laang anak ko. Mabalain. Mga laak ko mamanan iti may sapay ababaunan. Anya? Di duan, di swelduan nyo? Sana bali, sano na dakal di sweldo, datagbingay damot iti trabaho. Ay kat, makamu kayo. Napatag kayo kanyak Nanang. Iso di kayo mabali na paayon iti kayat yung aramidan. Ipay ko amin na kayat yung. Hello, di mo't sikat ay sigod ababaunan ni Georgia? Ay, una na. Pimanaw akon. Tawan ka no pang sweldo da kanya akon. Anya trabaho mitangay dito'y ilay balasang kao. Agbirbiro ka nga ron nana. Di mo nalaing kang aglutaw. Ay wala na.
Kano siya tayo ay banda tong kaladapas kan. Ta magustuhan dati pa nagluluto. Kaya't mo tagbalin akok, ijay balay may balasan ka. Ha? Agpaisaw? Kaya't ko ata na yawan trabaho kita nana. Adda babaunan men ngam, di na magkabalan taglutaw. Urag luto lat aramida may ijay balay. Ay kawan na, nay talagayam. Kaano nana? Inton bigatan, ano kaya mo dyan ay? Itakit din ta sumurutak kada kayon nga gawid di balay yun nana. Ay kawan na, mala, agkuyog tangarudan nga gawid, balasang kaw. Talya, iso ni Janet. Janet, iso mo ni Talya. Agtinulong kayo iti trabaho dito balay, wan. Nasaya at adang kaduhak nana. Wan, sikat ti para dalos kan para laba. Nimot Janet ti para lutaw. Ay, wala nana. Nay, agluto laang taramida ka. Kasta laang titulagan tanan ha. Wan, tanitalya ti para dalos kan para laba. Agbingay kayo iti trabaho. At damot gaya mon babaunan nyo, mare. Aywan saan lamay sa duwadapay. Ha? De. Agasam man. Imbag man, tanda pagpasweldo yung kadakwada, mare. Ay ka siyempre matabiring. Anat serbina nga dyan anak ko nga da Java Road. Kanya anak ko tinagdesisyon iti dayta. Ti kayat na agnam ay kami iti amana. Agtugtugaw kami kanulangan. Tapno makaina na kami anaimbag. Ay katmayat, amare. Uray di anak ko. Iso tinangibaga ang mga kami iti babaw nun, me. Takanayon mat ngamin nga agsakit ti sikat ko. Sana kayat di anak ko ngagtrabaho ak. Ay oray mo di anak me No mabalin nga rod katalaw talaan na ababaunan. Ingamjak imanugot. Anya, nagadun nga itatalo. Huwag nga rod Kabalan na ka no maswilduan. Oray lima. Ngamda kami kanila kay tagmadmade. Ha? Medyo dakkel mga mintisweldo dyan ako ay Java Road. Tadakkel akumpanya dyan pagtrabahuan na. Ay katmayat nga rod ano kastamare. Ngamsyak, maasyanak iti anak ko ijay abroad. Tanarigat ti trabaho na ijay. Iso ano pumigsaak. Oray pagawid ako hindi katulong me. Takaasimot ti anak ko. Iso pa'y apagkastusan na. Ay, no dyan anak ko. Barya na lang at isusweldo na kadagiti babaw nun may. Iso nga one problema kan kuana. Ako'y nayasap ti pabasuna. Kasi tama tinangitin ang kadagi dyan. Nay. Kano si ka? Aglibak ka pa ilang. Ay, sus. Apay dagi jay ngay. Agap-apa damot kan bakal. Bye-bye dita. Gagangay na. Agkab sa tupay katagapa. Tagidando kat saan nga agkab-kabagyan ti saanan. Ay, inkakitaan taang mga nuag kinabilda. Natamsik ka gaya ma. Atay ko! Nay, ay, sus. Agapa na talaga. Ay, agpinangat dan. Inkaanawaan ina. Nagloko mo dagitan. Sikan natin mga nawatan na pigpig sa kang gamsyak. Mga lakay di sa nga timba at anumon kay sabwag mo kadakwada tapno agtalnadan. Mala, mangantayon, tanay mabisina kaon. Oh, apay akuskusilapan na kasi ka, Janet. Kuskusilapan kaya man. Sika siguro ati mang kuskusilap kanyak. Di mo ipulagit kanyak ti ugalim. Adda tayo iti sango ti grasya. Di kay managapan. Talya, Janet, pang-aasiyo man. Dayta, Janet, at ibagbagaan nyo tanagtangsit. Tangsit nga man. Anay ko, agrom ka na. Anay ko! Ay, nahatal na kayo man! Ano kayo matalo? Gusto na italkunak na, di kang pinungo ka na! Anay ka na! Di na kiraman na pungotan na! Tibok ka! Ang ilisi ka, kapag di ka may ramraman, nana. Di man! Anay!
Panawa mi dan. Nagpunang kami ng mga lakay ti doa babaw na. Anay ko, nakaramutan pa'y tirupak, nagsakit. Papanawa mi dan kunak. Basol mo matlaang dayta. Agraraman ka ngamin. Midyan at lang at ipapanawan nyo. Tasakti mo na dito eh. Ni matalya ti mangirugrugay ti apa? Iso ti papanawan nyo, agbati ah. Dua kayaw, apo manaw. Awan, nagbati ka na kayaw. Malas iti pagtangan tararamidan yaw. Ti kanayo na panagap-apa yaw. Isa apo manaw kailangan. Sinalbag kayaw. Gimatang magayam itilogan ni Biring akaruba. Kahit anya ko maita, di mo ko na ngagpagatang kamot ijay anak mo. Ay, sana awan nagmanehaw. Katsika ah. Manjak, bisi ak ngagpaspasada. Jak masango na ita. Kadi siyak to tagmaneho. Agsuro ak ngag-drive. Isuro nak. Ay, sana, bakit kan? Narigat ang makasuro ti bakal. Basta, kaya't ko timadaan itilogan. Uray jay saglalakalaang. Awagak janak ta. Papa na, Mare Marta. Ah, amo na matandag maneho itilugan da ito'y abakit. Papanam ko na. Kwa, ijay ilay, nga madarurayak. Ay, umay ka kumalumukan nun. Agpaili at matlaang. Ay, sana, ang tadarurayak. Alala mapangkalatan bireng. Panawan nak dito yan. Aguray pa na talugan na nang tawan pangkastayaw. Nungay hulugan, anak ko. Narigrigat man na. Diyak kaya't kada pampanunutan na nga utang. Bayan niyo, taagurnong tayo pa eh. Kanon to pa'y ngay. Imbag no si bibiyag pa'y na tao, no makaurnong ka. Wen, agbyag kayo pa'y tinapaot na nang. Apayakas tatitsuram, aglaladot kamay. Napaay ka? Saan anapat gantikid daw mau, ijay anak mau? Ay, masuronak nga ron. Nalaing mangagmanehon day dya biring. Akit, umapal ka manan, Marta. Ay, awanain, mabagtit kansan, gapoy ti kaapal mo, iti sigo na karibal mo. Agtal na ka mamag. Karibala sa asawang mag. Kat isumay, amok isaw anasakit tinakam mo kanibireng, ta isutin kasar di sigod anubyom. Tila salsalawasawam. San mo't Nalastog day dya bakit, iso kasursuron ko. Di mo nga min maaklaw na napimpintasan ti biyag na ngamsika. Isuro nak tumang kiding agmaneho. Nalalaingak mo lama kasuro ang miso. Lungba ak to day dyan nadalugang ko. Ay, masadutak. Awan panawon ko agisuraw. Manaktak lang na ita. Awan mutlatlugan mo nga imanihaw. Agraraman ka man. Kadantulat ta. Makagatang ak to itinapimpintas nga dayo alugan. Ngamjay lugan day dya abireng. No kasta, ilakla ko yu jay lugan yo baraw. Una na. Sukatan mi man iti dakdakil. San kami ngaminin nga umanay. Ay sayang, nada ko makwartak gatang kun. Ay, bagay yun na dyan, nata, automatic na dyan, kung napintas pa Ay, huluganan Hulugak iti binulan, kaya't mau. Ay, mabalin mo ta na. Hanggang down kayo nga ron Sige, sige, manungay ti down ko barok. Anaw, mabalin ka no matahulugan jay lugan ni Siriakaw. Mabalin ahulugan. Kahit, anya ko maita. Imbagak ahulugan ta. Anya? Ay, di ka man. Kung nga ron dyan, anak mo nga aguray pa ilay talugan. Apay ay ang agpilit ka. Sana bali at ahulugan mo't.
Kan saan matunay anangin na dahil dito second hand nga rod. Saanan, gastos lang na ita. Nagano ti repair da jay alugan. Kadaanan nga min da jay. Sa sukatanda ta, ano ti repair na. Magastusan ka lang ti repair jay Nay, apagiso, ni Rooney tumawag. Hello anak ko, ay nanay bagtay mawag ka. Ada ibagamikan ka. Ada nga mi naglaklako itilugan dito yung lugar tayo. Katulugan ka no. Diyay lapag daw ti probleman. Bayan nyo pala natalugan na nang. Ngamin, agawin ako ni Timabiit. Ha? Nay, apay agbakasyon ka. Nagka-problema ti kumpanya pag trabahoan mi. Isa pagawinan na kami na trabahador. Aniya? May cut kami ni ti trabaho mi nanang. Isong agawid kami. Aniya? Nagawid nga ro anak ko kat nabayagan na standby diti Pilipinas. Sana na nagsubli ija abroad, isa nagsapula nga ni ti trabaho na iti lugar mi. Aging ga ng asawan, katitadan bukod na a pamilya. Sana natungpal tarapaap ko, isa kukwaklatan ti umapapal iti padak abaket akalugara. Alakastan, tigayim mo, Marta. Alaga gayam di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito drama tayo, Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Salamat manen kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello gagayam, maawis kayo nga dangag ka nagbuya iti sabali manan nga episode diti drama ama ng Biyanang diti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Ket manipod man kini kabsat Mia sa napud na nagantintay drama. Ngam sakbay na, hello pay kada Stella Menor dita San Manuel Pangasinan, Junjun Fernandez dita Binalunan, ken Nico Vida Bolyahon dita Palitod Paraceles Mountain Province. Kasi manti ko na ni kabsat Mia. Di raman ang biyanang, bak na nga lalaki ti ururayak ngagdaton kanya, ngam pada ka nakurapay ti dintang, kat iso nga rod tinakin na yatak. Ngam kit di 50-50 ti panagayat ko kankwana ta sa anak paya sigurado, taore ada nobyok, agururayak latay ti sabaling agaram kanyak, barang makasara kaktoy ti bak ng alalaki. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Nanang, tatang, yam amok tinubyok ni Soto. Soto, isuda dagiti dadakkel ko. Naimbag nga orasyon, nana, tata. Kastamat kan ka, Barok. Nasaya at mo't na nakapasyar ka dito'y nanumualugar kan balay may. Wala na, nakakayat kayo matamam-amo ka ni tata. Kagaano nga ito'y nobya, Mia. Tagabangir a barangay, tatang. Anyat trabaho na nga eh. Driver, tatang. Ay, adalugan mau. Awan tata. Makiman-maneho aklang iti pampasada a jeep. Ay, makiman-manehaw. Saan mo nga rod ang mabukudan tikitam ngagpaspasada? Adabos mau akabingay mau. Uwan tata. Mala, mabit lang niya. Tay nakmang isaga na iti merienda, Barok. Anya, madjinobyo ngay. Makiman-manehulaan. Ay, huwag nga rod, tatang. Ngam kadagiti talo ang nagaram kanyak. Ni mo lang amin suto ti adda trabaho na. Tadagay jay duwang agpada kay istambay. Istambay dalang arudan na bisyo dapay. Ang mga nagrigat kantula, ang itisidong na jaso, tao anak kao. Sa bagay, jakpay matkit di makiasawa kan kwa na, tatang. Uwan, tanay. Narigat ti mailawlaw an anak kao. Laglagi pa, awan trabaho. Saan ka amak nang? Sa ka pala makiasawa iti pobray. Ay na. Nakakaasikan tula ang anak kao.
Wen tatang, amok dayta. Jakmat kayo tagrigat itag nanayon Sakat inaklon mo na dyan lalaki. Kat saan ba tabak nang? Nasingput-mut nga min tatang. Kan madlaw ang nagagat. Oray man kagat na amin agagay. No, padamat na marigrigat kan makipurpur diya laang. Awan serbina Ado mat tinagagat di ti lugar tayaw. Hanggang isulat tamat ti panagbiag na. Kasla kanyak. Nagagatak mat ti kunak. Inal daw at trabaho. Hanggang santay matlat ta abimak nang. Isano kaya't mao ti santong agrigat. Pilyem ti pakiasawaam. Di kag dardara sudos ang makiasawa iti pada marigrigat. Taawan na pinta sa masakbayam dita. O niya, sumurot ka kanya ka mapanagbiyahe, Mia? Kauwan Soto. Awan matlat aramidak dito balay. Alang arod, agrobot ka, tay kuyog ka. Sikat ti para sukli ti pasahero. Ay, kauwan Day talagayam. Mabitla nga ro tagpalasak, Soto. Nay, ada matlitsong manaw. Nangalaam di tabakat. Insang putmat ni Mia. Ginatang kanu jay nubyo na. Simurot ngamin kankwa na nagpasada. Ay, inggatang nangarudan at ay boundary na nagpasada. Awan ninyawid nan At damot siguro. Pakitang gilas mat na di lalaki. Ura awan samot ti paggatang na kati karkarigatan na. Takayat na ti agpa-impress. Apay aya, akas lakagurguram jay nubyo ti anak ta. Ay, jak kursunada na jay. Oray kumaan ulugan na jay paspasada na tamabalbalin pa. Hanggang makipaspasada matlaan. Nung nakapsot ti biyahe, di awan kita na. Sana bali basta nagagot kan nasingput. Ay, oray sana nasingpot nitan, basta ano ti kwartana. Tinapatag, adaw ti kwartana, nga orag siksik kawil tulaag. Dito iti balay Mimiya. Ala, sumra ka. Ha? Dahito ti balayo, Soto? Uy, alakit din, sumra ka. Pasensya ka na. Basit lang to'y balay may. Asino ti kadwam dito ingay? Nagitidadakkel ko. Kan ti kabsat ko, kan ti pamilya na. Ni, imbag man tao man ay kayo dito, Soto? Yan anay min ti bagbagimi dito eh. Awan nga min balay ti kabsat ko. Isa makipagnanaad da dito balay. Ay, kasta aya? Narigat ti panagbiag Mimiya. Pasensya kan, ta saan kami abak nang. Ay, awan problema. Ay, kwa, uray, agawid ak mo lang dagos gayam, tadagayam maramidak iti balay, Soto. Ne, kunak man namang rabi ka pa dito eh. Saanan, inton mamin sa laangan. Itulod na kun tagawid akon. No kasano ti kinapobre tayo. Napopobre mamagaya man da Soto nanang. Ha, apay anak ko nam ti kasta anak ka. Wana, tabas-basit mo di balay dangam ti balay tayo. Kat ti division ti kwarto da ka kurtina laang. Kan nagbasit lang arudan di balay da, nagaduda pa yung agigyan. Ha, Ay, imbis amang rabi ako may di balay da, saanan ta naglipit mo di kusina da. Saan nakakomportable? katanya nga road, talaga kasta. Aw-awatim latan tauray mo da tayo. Nakurapay tayo laang anak ko. Ay, wan matkit di Ngam, tasla nagrigat ti maikamang itipada marigrigat nanang. Ha, tapay mo. Nasing laki di. No awan bisyo na, kan naparabor, kan nasaya at ti pamilyada, awan problema iti dayta. Nasaya at matkit ti pamilya na kanyak nanang. Madlaw an nasingput dangam. Oray nasingput da no tong palbiag tumot ti panagrigrigat ko. Awan serbina. Kat agtinulong kayo nga agtrabaho no bilang da kayon to ti agkagasat anak ko. Ay,
Makitan to no kasano? Ay ayatam tinobyo mo no saan. Ay ayatak makidi ang jengarod estado ti panagbiag datag balbalin alapad nanang. Medyo alanganan nak no daduma. Mas agari ti panunot ko ngam ti pusok no maminsan. Anya, Napanalmanan jay anak mo, bakit? dinagasmat manan jay nobyo na. Inkuyog namanan ang nagpasada. Intun kuan nasikugan. Katagkasarda ko mga minan Madlaw mo't anasingpot jay nobyo na. Anyat amaw no agin sisingput laan. Kung nangamin na 50-50 ti panagayat na iti dahi di alalakay. Hangam sumursurot matlatang amin kan kuana. Jak korsonada na di para kan kuana. No siya, kaya't ko tanadayaw abaro. Basta makita na agmanaw, kan nakaisam lata. Naglakatag pamaram. Siyempre, agin sisingput paimot ita, tadamdamo na pailaan. Hangam no agasawa ng taon, awanan. Rumwar taon, tipod no aburik na. Kunam ti kasta at madlaw adi mo kayat day di alalaki para iti anak ta. Pasig ang negatibo ti maibaga, may papankan kwa na. Anyat aramidin ta dito isutaw. Pasok katak tipilid to ilugan niya. Oh, pare Soto, kumusta? Ayos lang na pare. Agsukatak man tipilid. O wala. Adamat na pintas adayaga katuam. Ay, uwan pare. Ni Mia, nobyak. Ay, nakatsamba ka pare. Nakajakpat ka. Wala pare. Hindi ka pala pagtugawan tinobya mi jay pare. At natugawi dya unag. Agya manak pare. Wala, Mia. Umay ka ta, agtugaw ka ijay. Pangur-urayan tayo ti pasok kata kapilid. Kan inakpid kumatang iti danom di tabangir ng store. Naggasat matan ni Soto. Takaskin ka tinagbalin ang nobya na, ading. Aywan, siya kayam ni Manuel. Di akin ko kway, tila ito pagtagilakwan iti pilid. Isyakmat ni Mia, sir. Ano kasta? Kukwam day ta pagtagilakman? Saan ka la trabahador ditoy? Kukwak na ito'y. Saan na madlaw asak ti bus na dito'y. Ta simpli aklang amin ngagkawkawas. Saan na madlawan niya. Ta saan ak ngamin na palangguan. Uwan nga rod. Ti amok ka trabahador ka ditoy. Ngam si ka magayam takin kuko ha. Aywan, mabali na maalat ti cellphone number mo. Ha? Di ka madanagan. Ta kayat ko lati makipagayam ken ka. Tanuan na kayat ko adamagan ka ni Pare Soto. Kaya't jak makontak. Sika di kontakag, ading. Sige awan problema, sir. Di nakawagan iti sir. Ta sanak ngagpapabigbig, ading. Mang Manuel, kung namlatan kanyak. Di mo kumanibagbaga ka ni Pare Soto. Ngaintan mo tinumber mo kanya, kun. Tamangan no sa bali ti panunutin na. Wana, Mang Manuel. Day talatan cellphone mo ti sangsang Mia. Di ka pa'y makadalos dito'y balayan, gapo iti kasi cellphone mo. Nagrugit manan to'y balayan. Di kay ka di madanagan, tano bumaknangak kaya lang kay titi katulong nyo dito'y balay. Tapno saan yun na problema ang tinarugita balay? Idi summan pa'y nga minta cellphone mo, Mia. Tagdalos ka man mo't. Di ka pa'y makaluton. Sige tagdigo sakon, adda papanak nanang. Papanamanan. Adda sara ka katao. Sa dino tinapanan ni Mia, nana? Nay, kunak man no si katikadwana, wano kasinarak na. Ha? Saan, nana? Diyak nga rin makontak ti cellphone na.
Isang imaya ko ni Tibalayo. Anya, ay awagam laangan baraw. Tanay, awan lod ko apangawag ko kankwana. Naka-off ti cellphone na nana. Diyak makontak. Agyaman na, tadinak pinaay ti awis ko kan kamiya. Jak ngamin kaya't agumura ka kanyak, Manuel. Agyaman nak, dinak pinarigat. Idaklon na kadagos. Sorry ano, inarem ka nga oray amok ano biya na kanisoto. Okay lang, taalanganan nak mo alakan kwa na, Manuel. 50-50 lang ti panagayat ko kan kwa na. Ha? Talaga? Wen, ay, pudno nga damot panagayat ko kan kwa na, ngam sikat ti kayat ko apaki asawaan, Manuel. Oh, naggasatakmatan. Ngamin, siya kayam ti kayat mo apakyasawaan. Sige nga ron, ta ikasarakan iti kabita na panawan. Ngamne, kasaritam to pa yan na imbag ni Soto. Makisina ka ang naimbag ken kuana. Ne, apay nga yasina matan ti ibagbagam miya. Anyat nagbasolaken ka, apay yasina anak. Awan basol mo, Soto. Basta nagbaawan ti panagayat ko kan ka. Sorry talaga. Narigat mo't ano pilitag ti bagik amangayat kan ka. Ta sigurado asaan tantumot laan naragsak no kasta. Di na kumamat sinaan. Ay ayatan ka, amom na ita. Di mo't addan plano tanggag kalaysa. Apama na makaurnungak, ikasar ka adagusan. Lipatan mo day ta aplano, Soto. Basta kayat kunti makisinakan ka. Kat pa nga asim di na kung dagulitan. Tad-adda gumurakan ka. Kagurgurak ti madagdagulit. Mia, Tatang, nanang, iso ni Manuel, nobyo. ha? Nay, kasinsi na yung lay di kalman ka ni Soto. Ada-adagos kasukat nan, anak ka. Kawan Di kay kadimadanagan, tadayo na saysaya at ni Manuel ngam ni Soto. Pudno medyo laklakay, ngam napimpintas mo ti panagbiag na. Anak ko. Isugayam takin kuko iti pagtagilakwan iti pilpilit ije sentro, nanang, tatang. Dakkel je pwesto na ijay. Uy, nana, tata. Ang saan ko ngay palpalastog na ita? Napakumbabak ngamin. Sa anak apalangguan. Kas makita yung simple lang ti panagbadbadok. Mga manumot nga iti kita di negosyo, iti may sangal daw, sir. Ay, nawadwad ba na? Ang saan na masapol ngay bagak. Ta jak kayat yagpalpalangguan kunak manen. Anyamot day tadamdamagamot lakay. Nana, tata, kayat kon ngay kasar ni Mia. Apay, sigurado ka makiasawa kan kankwana, anak ka. Wala, nanang. Ni Manuel, ti kayat ko apakikalaysaan. Awan amo ka nagpasulak iti anak yun, nana. Apay anaramid na ti kastikan niya. Ala, pasensya kan, baro. Nga masapol nga awatom ti kasat mo. Tani, makikalay samot ten iti sa balay. Nadala ko makarbengak nga agdarom, aramidak. Ngam awan mo't ngamin, nana. Ala, panunutom laangan asaan ada kayo tinaikari para iti tunggal maysa, Soto. Agawidin raytan. Aklunan na tigasat na tadi dangarod kaya tay. Ipilit na katibagi na iti anak tan. Ay, Nana, agawid ak narodan. Sana bale, tanapanak ni kakunti kinapudno. Naamwa akong tirason no apay asinin na anak. Gapo siguro tanabakbak nang radya Manuel ngam siyak. Nakurapayak lang amin, nana. Nay, anya day tabilbila nga makwarta, Soto. Dagitay nabalagan nga inor-ornong ko, nanang.
Bilangit man no manay matla pagpuunak ng negosyo. Agnegosyo? Wala nang. Ado ti mabalin na rugyan ang negosyo. Basta adakwarta ang maaramat. Ay kaun nasaya at dayta na panunot mo anak ko. Ada magayam urnong mo. Induldulin ko na gito tausaran mi kung maapagkasar ka ni Mia. Ngam kasjay mo't tan tinapasamak. Nala, aklo namlatan tigasat mo anak ko. Di mo na ayayan tabagim. Tapno saan ka marigatan nga ag-move on. Kwarta Mamat Manuel, adala ko magatangag. Anyat gatangam ta sakong timanggatang. Anya matang, manipod nagasawa ta, dinakpainig ka na pulo siti kwarta. Sana balya. Libre matikan kanam diti balay. Libre amin. Unang matipid mo timakan. Kanman manungag si dada itinaimas. Talaga kasta, talay. Adukan nga ron, tibibiyagak diti balay. Apay nga minapatidag iti kakabsat kang kakaanak ka madada ditoy. Isuda mo ti mas prioridad mo ngam siyak nga asawam. Ano ibagbagata asawa, Manong? No, adda reklamo na. Papanawo mo dito balay. Nala, di kayo nagapa. Ala, mapana ko nito ang tinegosyo, tanay, aldawan. Umayak mat Manuel. Diyak kaya tagbati dito'y balay. May stress aklaan dito'y. Oy, pare Soto, kumusta? Long time no see, ah. Wan pare, tanay, bisya kiti kalabas sa tawtawan. Umayak man agpasukat iti pilid tilugan ko. Lukan mo na ito'y. Wow, nagpintas Agyaman pare. Manuel, ikanak man iti paggatang ko iti merian. Ni, Soto! Juan Mia, kumusta kayon ngay? Ay, kastoy saan nga okay? Ayos na ayos pare. Naragsak kami iti asawak. Ket ulitek tiyagkin daw iti pasensya gapo iti napasamak iti kalabas. Amo kanasakit tinakam mo kada kami nangro na kanyak. Nalipata ko na dya pare. Nakamubunak mo ten. Saan nagpakita ka na kayo no nasakit pala tinakam ko. No kasta? Kanayon niyo ang makita ni Soto, nanang? Nanak ko. Napintasan ti biyag na. Ado kanumutan ti siyap na ijay sentro. Damag ko anang rugi iti basitla negosyo. Aging gaan na padakkel na, kat mayatan ti biyag na. Anya? Imbag pa'y kaday dya a tao. Nay, apayakas ta ti saom. Ay, sana ka naragsakitidan na ni Manuel, nanang. Kunak no na nama ay tibiyag ko ijay. Ngam saan matgayam? Anya? Kasano? Nagadumot ti bibiyagan na. Isa matipid ti makan. Gandinak pa'y pagigaman iti kwarta. Ay kat ano ta iso ka nga ron ti pinilim. Ti importante, saan nakaakab-kabila na nakaw. Ay, saan matkit ding, jay kinaimot na ti jak maanusan no daduma, nanang. Kuripot na talaga. Kunaklan o asino takinlugan iti agpasukat iti pilid, si Kamagayam Soto. Juan Mia, awan nila kay mo? At daytay nga madala na pananabiit. Apay sa bali magmanan tulugan mon. Sino katakon di sigod, ta nag-upgrade ak. Ay, imbag ka pa'y Soto. Agsusukat tilugan mo. Ngamda kami, awam pa'y lugan mi uray tay lalakaan lakom. Ha? Ne, apay nga ikat bak ng samat ti asawam. Anya bak nang? Nagado ti bibiyagan na kakabsat kang kakaanakan na. Nagadungag pa'y sulakom mi apilpilit ditoy. Nga mawamulugam me. Ha? Sayang nga ron. Ay, agbabawi ka nakikalay sa ni Manuel Soto. Ha? Ne, agsensinyasan tinang sukat iti pilid. Agbayad akon, tama pa na kon, Mia. Sige
Kat, agyaman kami manan. Soto. Tunggal mapa nagpasuka ti pilid ti ex ko malpay ti ambagak, tamalagip ko tinapalabas, kan masayangan naklaunay gapoy ti panagdarasudos ko. Aglo na kanaylaw anak ka nakikalaysak ka ni Manuel tati amok, agnamay ti biyag ko ti sidong nangam nagbiduta. Napintasan ti biyag ti ex ko ita, ngam siya isulat ta nga awan, apulos nagbaliwan na. Alakastan, tigayim mo, Mia. Alaga gayam ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo, Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot mo't lang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman akmanan kada kayo amin, God bless, iti tunggal maysa. Manang Biyana! Hello gagayam, kumusta manan iti tunggal maysa? Baro manan nga episode, wano sa bali manan nakapadasan, ti may drama dito Manang Biyanang, dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kat manipod ka ni Kabsat Isko, saan napod na nagantintay patangatang itangem, sakbay na, makablawa mampay, danan si Pajarillo, Vilma de la Cruz, dita Flora Apayao, kani Rinaldo Tipano, dita La Purisima, La Paz, Tarlac. Kastoy man di ko na ni Kabsat Isko, dirma ng biyanang, ada kakaiso na nga anak mi, iti asawa, kat na nga to terapaap ko para kankwana. Ti kayat ko agbalin to a nurse. Uray nang ina ti mabayadan iti dayta ikarigatak, basta makalpas iti panagadal na, kat mayaon na kami iti kinarigat ti panagbiag. Rogyak man nga rod ti agsalaysan. Nanang, sa anak sang agiskwelan, marigatan na ka talaga. Apay, no padasampay uray may sala a semestre, anak ko. Pampanunutom lang amin anarikat, iso akasta. Marigatan na ka talaga, nanang. Idinto pa high school kat narigatan nak. Namin ano ka nagdubli. Nasyan la siguro dagiti maistrak kanya isong impasadak. Ay, alangarod narigat mo't no pilitan da ka. No talaga adi mo kabailan. Tano agiskwela ka kuma, kat dublyan mi kinitatang mo ti panaggagat mi. Uray narigat ti panagbiag tayo. Kabailan da ka apagadalan. Nulakid di ta interesado ka nga agiskwela, anak ko. Interesado ak nanang. Iso na lang ta talaga ajak kabailan. Nakapoy ti ulo. Anya jay ko nam yun na. Di ka nag-eskwela ko nam. Marigatan ak tatang. Agtrabaho ak laangan. Ay saan na mabalay? Amok asadot mo lang na ita. Agmay-may sa ka nga anak may. Kalpasan na, saan ka, ama kaadal. Kasano tayo laangan nga, hindi ka agiskwila. Kasano nga raw, amayaon na kami iti kinarigat ti panagbi. Di mo pilitan, no talaga adi na kayat lakay. Tanarigat mo. Di mo panoy-noyan ta anak mo, Rosa. Alo ko yung kit di nga agiskwila Tapno pumintas to, matibiyag na. Di tama, nagitay kakanakam. Naka-eskwela da amin. Kan ora nagiti anak nagiti kakalugaran tayo, nakaadal da amin. Nakaadal da nga agpaysuang, kadwan namat kadakwada ti awan trabaho na tatang. When tasadot damat ngagtrabaho, iso ano sika, lumakalpas kay ti panagadal mo, ipakat mo adagaws, ang trabaho ka, tapno bumaknang ka. Tatang, Agsagana ka, ginroll ka ninton o may asirek. awan mo lang ti amo ka kurso ay enroll ko. Siyaks di mangibagay ti kurso ay enroll mo. Apay, no pag ginanain tapay ti anak talakay. Uray makatawon laeng. Tapag pampanunutan na, no anyan to a kurso ti alaan na. Kanon to paya makagradwar ngay, no aginanapay laang. Sayang titawain. Anya ko maakurso ti enroll ni Leonor Isko.
Pangalag iti kinaners. Anya, ay sus, kabailan na nga ta. Kabailan na? Asaan na nga minti utek na ah. Pampanunutan ng tumit at di nakabailan, di pumaysaw. Kan maysa, nagastos day ta a kurso. Marigatan talakit dila kay. Kataramidin ta ti amin na kabailan ta. Basta makartulpos ti anak ta. May remedyo ti kwarta. Nalakalaan day ta. Siyak ti makamaw bakay. Ay, alanganon nakdita isko. Amangan no saan akabailan ni Leonor ti kinaners. Saan apanang tagibasit ijay anak ta. Ngamamuta mo ti pagpatinggaan ti kabailan na. Si ka nga minti malaan na kahit tanakapoy ti pakinakamaw. Lakay. Apalak jay anak ti kabsat kaw. Nagpintasan ti biyag na ita. Inyaon na pa yun iti kinarigat ti panagbiag na iti dadakil na. Naggasat nga raw jay kabagis kaw. Ta adda anak na nurse ija brown. Agasam. Di kotse pa yun nakabagis kaw no mapanda makitsinda. Ken no mapanda makimiting iti senior di kotsidan. Doon, kan dunyadan nga gasawa. Sa mayakiners nga ala ni Leonor, tapno agabrod tumay. Kasaritam to anay bagjay anak mo. Ngam no talaga adin akayat, di mo pilitan. Basta siya, ti masuraut. No anya ti desisyon kaw, isaw, ti matungpal. Leonor, mauden asalunsun ko na ito'y ken ka. Ketikayat ka, wenlaeng tisungbat mau. Tatang, Ang eskwela ka, wenlaeng tikayat ko asungbat. ha? Ang eskwela ka, Marigatan ako matatang. wenlaeng tikayat ko asungbat. Ang eskwela ka, wano saan? Kat, wanan arod. Ngam kasanon no marigatan kat mabagsakak. Apay, itulok mo nga raw. No kasapulan nga kopya ka, aramidem. Kopya, nagiti ka adalam, no examen kayaw. Tapno saan ka mabagsak? Tatang, Kandi mo nga min pampanunutan ti kinakulnat ti ulam. Panunutan analain ka. Kabalak, kunam. Ala, agsagana ka nga raw, ta ag-enroll kan. Tanay, panagi-enrollan. no kasta. Kinaners matalaan ni Leonor kabagays. Wain ka ba guys? Tao mapal ka no ngamin iti anak mo ang nurse nga adda ijay abrown. Kaya't nakanumot ti bumaknang. Kaya't na kami kanumot ayaon iti kinarigat. Ay, kamayat nga rod ano kasta, tanay, ang may nga anak yun ni Leonor. Isulaan ti mabalin na makatulong to kada kayo kan ni Ipag. Wen isulahan tinamnama tapno bumaknang kami. Iso nga aramidon mi mo't amin na kabaalan mi kanibakad. Tapno mapagadal mi jay anak may kabagais. Wen talaga kasta. Naimbagtulan no makalpas ni Leonor iti panagadal na. Ag-relax kayon tumutan, tawan tun ti panunutan niyo paggastusan niyo. Nay, nagsapa ka mo tayo na mapanadibangkag mo para iskaw. Ay, wain pare Mariaw, tanay. Agmulak man iti aduan natin. Ay, naggagat ka na unay, paray. Di ka unay agpabaknang. Ay, masapol nga gagatak. Tanay, agadal jay anak ko iti kinaners, paray. May santon aners jay anak kao. Agaburtaw, kat agsweldon to iti dolyares. Ha, Leonor. Di mat nagdubli-dublay, di agis-eskwela jay anak mau. Awan na ta, agkaralangan nga miniday. No saan ko naglangangan, saan ko nagdubli Kasla gamin na na kay baga, medyo nakapoy sa kanoy di pagadalan da. Nasyan na kano nagiti maestra na iso nga impasada. Ay, chismoso kamot anya, paray. Ha?
Tila pakibibiyangam. Kan palso na ita damag. Sana nakapoy jay anak ka. Nalaing tupay. Managbabain lang. Isa di na may pakat, ti kinalaing na. Ay, kastaya. Si Kangay. Jay anak mo, anyat kurso na. Kinamaestra pare. Ay, kinamaestra. Nabakbak ng tungaron jay anak ko. Ngam ti anak mo. Tagbalin to ang nurse jay anak ko. Ag nurse to ija Brown. Tapno sigurado anak kel ti suldo na ijay. Sige pare, labasan kan. Bagbagaan yung tuman ni tatang nanang. Apay aya anak ko. Ipalpalastog na kadagiti kalugaran tayo amay saak to kano a nurse. Di pa ilan ng rugrugiti klase, kastanti bagbaga na. Ay, wun nga rod. Day tamot ti dilawak ijay amam. Adda palpalanggwad na. Uray ko mano saan nakamapilpilitan la iti dayja a kurso. Sigurado ang marigatan nanang. Ay, katdo talaga adi mo kabaulan. Di mo pilitan, anak ko. Ngamno ngay mga lakalaangan iti sabali a kurso. Jakam mo? Mabutengak lang amin ka ni tatang isuawan kinunkunak. Ngam kinapudno na. Kontra itiriknak ti kayat na mapasamak. Amok ti pagpatinggaan ti kabaalak nanang. Ala, padasampay laang anak ko. Anyat amom, amangan no narigat ko nam. Ngam kabaalamot gayam. Agabang akiti pag naada kiti sentro tatang. Tapno sa anak amarigatan na sumbrag kiti klasik. Sige. Basta tarimaanam tag-eskwela, ha? Anay, di na kumapaayan, anak ka. Laglagi pa, asikalaang tayan tinamnamami iti inam, tabno bumaknang. Dakkel ti sweldo ti nurse ija abroad, anak ka. Tatang, Kundi nak ibabain, kadag iti kalugaran tayo. Tanay, kanayon ko nga ibaga kanakwada, amay sakan nun anars. kababain ti kasta nga ibagbagayo. Masurunak nga may. Tay bagbagada nakulnit ka no ti utek mau. Ang panagnikam kanakwada asaan na pud no ta Leonor. Ipakitam analain ka. Makalpas kay ti panaganal mau. Sa anak mo't analaing. Nalain ka. Pampanunutam nga min nakulnit ti ulo miso akas ta. Kabailam day ta anak ka. Okay. Kano nga raw ngagsapol kay ti boarding house mo injay ilay. Nakabiro ka kun bayadak langan tapno malpasan. Sige, apagisaw. Nakalako ako ni Timulak anatan. Ay sas, pasano na ito yan. Nagpigsa ti todo kanangin. Pasano nga tanda gijay mulak. Biglamot nga minon ang nagbagyo. Huwag nga raw. Ay, rumarak ta, inakitan na gijay mulak. Nagpigsa ti tudo ken angin. Di ka rumwaran. Ang mga noan niya ti mapasamak ken ka iti iruruan mo. Tawan, agan nadak Basta inakitan na gijay mulak, tanay. Diyak makaid na, bakit? Awanan, bakit? Nadadail na gijay mulak. Kasano na ito yun nga ay. Pangalan, taniti pagtuition ni Leonor. Katno talaga nga awan pangalaan ta iti kwarta. Pagsardengan ta pa ilaang jay anak ta nga agiskwela. Ay saan? Sayang titawan. Imbes na makalpas adagos, awanan Kat pangalaan ta nga rod iti pagiskwela na ngay. Nabagyumot ti mulam. May remedyo mo't kit day, ti kwarta. Mangilako tapay lang iti dagata. Anya, apay nga aglako ta iti daga. Sa labali at masukatan taw. Adon to ti sukat na, no makalpas ni Leonor iti panagadal na. No ag-nurse to ija abroad, mabiit la masukatan day ta. Anya, At iti pagbayad mo ita si Mr. anak kaw. Ni,
Nangalaan nyo iti kwartayo, kat nadadaal mo't amin amulay, iti nagbagyo, tatang. Nagila ko kamay, tidagatayaw. Hala, api naglako kayo. Awan problema iti dayta. Sa nabalay, talaklakaam tulat mangsukat iti dayta. Ha? No may sakan ton aners iti abroad. Ag-triplin taw tidagatayaw. Tatang. Sige. Mapanakaw, tanay. Ada pa'y inakgatangan. Petnay, balaagan ka manan, Yunor. Agadal ka, anaimbag. Di na kami paayon ni Tinam. Di kag sarsardang agiskwela. Tano aramidem ti kasta. Nasay-saya at laalaksiden da kan nga anak. Anya? Sigurado ka, Leonor? Kaya't mo matag negosyo? Wunman, LV. Tuladan ka. Kaya't ko ti kasitar aramidam. Nalinyam tag negosyo, mayat. Ngam no saan mo alinya, saan kang agbaligi iti biyag gayam. Linyak mo't siguro, ta interesado Alakit na saya at nga rudan no addagayam interes mo iti dayta. Makisusyo akman nga rod kan ka, LV. Sige, awan problema iti dayta. Agtinulong tanto nga rod ijay pwesto. Mayat ti kita ijay, tataltal lupay la a pwesto ti adda ijay. Napigsa ti aglako iti prutas ijay. Ngam no may kanto, nayunan ta iti natang tilako ta. Anyamot tayo. Malas at talaga ti kastoy. Nay, apay manen lakay. Naigas man mutan na iti mulak bakit. Nadadaal damanay. Anya, ay sayang nga rod ano kasta. Talaga sayang Sapay medyo dakkel tinagpuunak ijay. Kat better luck next time Adan tulat ta pa nagswerte ta. Ay, sapay nakumamanan ikan iti kwarta jay anak ta. Awan usarenan Kat pangalaan ta nga rod ngay. Mangilako tamanan iti dagata Ore mauday na panaglako ta. Anya, manen. Nagbasit lang nga ruden adaga. Ilakom pailaan. Sa nabalay ta masukatan taw. Kung saan tamot nga ibisyaw ti paglakwan ta. Para mo't ijay anak ta. Ay, anyan. Apay, di mo kayat ang makaadal jay anak mo? Di mo kayat abumak ng tao? Saan akasta? Ngam kumusta tuma nga ron ti panagadal na Itad ka nga itad iti kwarta kan kwa Ngam di mon samot kumustaan dagiti grado na. Ay, dakal ti panagtalag ko iti anak ta. Bakit nalaing na jay? Saan na masapol at check-up ti grado na? Nay, naila ko yun sa amot tantay kakaiso na aluti yaw ipag. Di kabagis mo ipag. Iso tinangila ko. Nagbasit lang arudan adaka. Inla ko na pailaang. Ay, sa bagay, talaga nga nagastos tagpaadal iti kinaners. Huwan nga rod ipag. Apay nga nakasya kurso tinala na. Ay, talaga nagastos dayjay Naimbag kada kami iday. Tada jay kabsat nila kay ko amang tultulong kada kami. Iso nakaadal dya anak may. Huwan nga rod ipag. Ay, di kabsat mo Impilit na akin na nurse ti alaan di ka anakam. Nalaki sa nabalin Basta makalpas laki di ti panagadal na. Ay, sapay la ko mga rod ipag. Jonor, sayang day tamay sa apwesto di tabangir. No adda ko mapaggatang mo, gatang mo. Ha? No kasta? Ilaklako da data? Wen, tamasakit nga mintay akin pwesto dita. Iso amanon nga aldaw ang nakasara. Tada ije ospital ti akin kukwa dita. Di damat kayat nga ipaabang. Ilako da kanun, takasapulan da ti kwarta. Gatangak nga ruden, LV. Mano? Ha? Ada paggatang mo? Ada, friend. Induldulin ko nga mintayin internet tatang kapag tuition ko kuma. Ha? Nukasta? Ikikanda kalata iti pag-tuition mo nga uray di kan agis eskwela? Wen, LV,
Tata, mabutengak mo tamang ibagaan nagsardengakon. Kat, kasanon no maamuan daday na. Makamuditan Basta mabutengak. Diyak kaya't nga agungat ni tatang ko. Ang mga niya taramidin na kanya. Nasaysaya at siguro no ibagam itan ta nasapapay. Tani, mang namnama da iti awan. Namnamaan dang addan to nurse nga anak da, ngam awan matgayam. Basta, makamuditan. Pag negosyo kit diti inurnong ko ngayon inted da kwarta kanyak. Makamuditan, LV. No kasta, saan ka ngagis eskwela, anak ko? Saanan, nanang? Nabayagan ang nagsardengak. May sa semestre latin na ilagpas ko, idi. Anya, Marigata nak ngamin talaga. Diyak mapilit ti bagik. Di yu pala'y bagbagakan ni tatang mabutengak. maladi ka madanagan, anak ko. Jak ibagbaga. Ngam sigurado ang maamuan ng tumulaang ti amin. Sana balen. Basta saan kumapay lang nga itata sa anak pa nakasagana. Katapay nga rod adi ka agawid, anak ko. Kan nangip-ipanam ngay kadagiti inted mi akwarta kan ka, anak ko. Ay na, umadanan ti pa nagturpos jay anak tabakay. Ang graduaran itatawain. Ay, Ha? Apay, saan ka naragsak ngagturpuson iti mabiit ti anak mo? di mo namnamaan day tais ko. Ha? Anya ti bagbagamay tabakbaketan? Nasaysaya at matlaang numaamamon day to eh. Tanasaksakit ti mapaay isko. Ay, nabayagan ang nagsardeng iti panag-adal na ni Leonor. Anya? Di na panrabakan iti kasta. Agpayso ti ibagpagak. Ngam pangaasim ta di mo kumapagaramidan iti dakas di anak ta, takaasimot. Anya? Di na ka numapilit ti bagina. Tatalaga anak kapoy ti ulo na. Di ta kumapilitan no talaga adi na kabailan. Maawatam kumadya anak ta. Anya? Tiyawanan bay na babaeng mangilawlawan. Lukasta. Sinayang na lang ti kwarta na itid kan ko ana. Agtanang ka kumais ko. Di ka unay agong unget. Agawid to kano ti anak ta. Tao may agkid daw iti pamakawan. Naimbag nga oras yu, tatang. Pakawanandak ko, ma. Pumanaw ka. Tatang! Lukatan niyo ko, ma, daytoy! Pakawanandak ko, ma. Pumanaw kan ko na. Kahit di ka nagpagpagita pa dito. Magilawlawan ka. Dinadal mo, ti pa nagtalik ko ka. Isa pumanaw ka. Tatang! Anray ko. Ang sakit manin ti tiyan ko bakit. Masapol ka nung amin ang maopera ka, isko. Ngam di mo mat kayat. Awan nga ron kwartata. Anya ti aramaten tangay. Imawag nga ron ti anak ta. Iso ka no ti makaamu iti amin. Anya, pangalaan na kumay ti kwartana ngay. Sigurado anak ki asawan na jay. Kan anda siguro anak nan. Basta grubat kan taagbiyahe ta. Umiyan ta ijay dagos ti anak ta. Tapno masapa ta makapan ijay ospital iti kabigatan na. No kasta, nakabalay kan dito sentral, Leonor. Uwan, tatang. Nabayag ka na ipatakdad daytoy. Tayin inot ti pan nakaaramid na. Nangalam nga iti kwartam. Induldulin ko dagisayin intadyo kanya kakwarta idi apag-tuition ko kuma. Kat iso ti inggatang ko iti pwesto kay palengke.
Ket gaputan na pig sa tikita ki Jay. Nagurnungak. Aging gaanan na yun ti pwesto anagatang ko. Ket adapay ababangak iti abay na matlaan. Ket idi nakaurnungak manan. Nagpaaramid ak iti balay ditoy. Tadamot nagatang ko alote. Andiya. Dahito ti sukatin la ko yu adaga apagadal ko kumatatang. Ha? Kat pakawanan da ka talaga no jak nakapagtuloy ang nag-eskwela. Uri anwag talaga ngamin ang marigatanak. Jak laim pagaraw. Tiambaw. Nakakaasin ti kasasaan mo. Ngam napintas mo't gayam ti panagbiag maun anak ka. Dapay lugan maun. Saan ka pa'y anak asawa? Saan pa'y tatang? Tada kayo pa'y lang kininanang ti pangibukbuka kay atensyon ko. Kaya't kayo atulungan. Ay, pagawanan na kumaanak ka. Pasensya ka no nasubra ak tinagarap-aap. Mawatan kayo. Taamo ka para matlakanyak ti pampanunutin nyo. Kat di kay madanagan, tadi kay baybayan. Isong agpaagas kayo Dasyak ti makaammo iti magastos para iti panagpaagas yo. Agyaman anak ka. Naospitalak nga rod kat na operaak, kat bayat ti panagimbag ko nagnagadak iti balay ti anak ko. Masyanak kan kwa na tatunggal malagip ko ti naramid ko iti kalabas, ti panang pilpilit ko iti saan na matakabalan, makonsensya. Oray sana nakalpas na anak ko iti panagadal na, inaramid na mati amin nakabalan na anang papintas, iti biyag na, kaya ti taison ti mangtultulong kada kami iti asawak, bayat ti panagkapsot mi. Alakastan, tigayem mo, isko. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, diti drama tayo. Manang! Biyana! In your nose para iti script kaniti drama tigayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlaan kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you akanayon kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa.